one strane plive, gajtan trava raste. S one strane plive, gajtan trava raste. Po njoj pasu ovce, čuvalo ih momče. Po njoj pasu ovce, čuvalo ih momče. Sada ćemo vas povesti na putovanje. Putovanje Divanhane, gdje eho ljubavi ostade da odjekuje u vječnost. Na našem putu sakupismo u svoju torbu plodove zukve, kisele jabuke jakoga korijena i sitnih plodova, te notu po notu bogatu muzičku baštinu naših naroda. Dalje, kako smo odmicali na svom krivudavom putu kao stablu zukve, susretali smo ozarena lica ljudi različitih tradicija i kultura, te kalemili našu muzičku maštu njihovom bisernom unikatnošću, bruseći je u priču koju ćemo vam od srca pokloniti. Krenimo zajedno i držimo se za ruke. Sve je počelo još u Kopenhagenu na tom velikom svetskom skupu ljudi koji se svetskom muzikom bave na različite načine, gde dolazi hiljade promotera, organizatora, distributera, predstavnika izdavačkih kuća i naravno razni muzičari koji pokušavaju da pronađu svoju sreću tako što će se spojiti sa svim tim ljudima i ostvariti svoje želje da sviraju u celom svetu i da im diskove objavljuju u celom svetu. I ono što jeste neobično je da na tom Vomeksu retko ko sa Balkana dođe. Grci retko, Bugari i Rumuni skoro nikako, iz Makedonije 1 do 2, iz Srbije sem mene koji sam godinama tamo stvarno niko ne dolazi i muzičari su retko bili prisutni. Ponekad neko bude izabran i onda se na tom Vomeksu pojave neki predstavnici art kuće Sevdaha i još pričaju naški. Mislim, kad se priča naški u Kopenhagenu, onda se lako prepoznate na tom Vomeksu i tako kroz razgovor i uz dobar njuh koleginice Sare Đigante dođemo do toga da je to neki bend koji ima neki materijal koji treba čuti. Ja sjećam dobro rečenice Stevana Mokranjca koji je rekao narodnu muziku možete izvoditi ili razumjeti ako ste iz naroda, ili velikom naukom, velikom istraživanjem da dođete do toga. Vi ste, ne vjerujemo, vi ste jedno i drugo, ništa 100% nijedna druga strana, a izgleda da ste našli još neki par uglova čim je ovako prošlo i kod ljudi koji slušaju i ozbiljnu i zabavnu i neku narodnu i rock muziku. Jedan nepretenciozan bend koji s lakoćom nosi tu pesmu u svom kodu ovog vremena. Dakle, bez nekog napora. Znači, čuje se tu da je to, što bi se reklo, školovana omladina, ali šarmantan bend, vrlo lepi aranžmani, ništa pretenciozno, vrlo opušteno i nije ni čudo da bend tako dobro prolazi i širom Balkana, a i čujem i dalje u svetu. Ja sam pokušao da dokučim o čemu se radi. Vaše gledanje Sevdaha kroz neku akademsku prizmu, a ne toliko akademsku da je uštogljeno. Vi ste zadržali
narodnu pjesmu kao narodnu pjesmu, prilagodili ste opet nekom svom, jednom dijelu svog obrazovanja, pa čak ste nekad i nešto promijenili u toj narodnoj pjesmi. Meni je drago što nikako, kogod ste dotakli neku, tu svjetski zvuk, da ne kažem sad svjetski stil, to ne postoji, ali opet je ta sevdalinka ostala sevdalinkom. Đaurko mila, tuga me mori. Ona je prvo nastala kao gradska, dakle urbani prostor, mada su i to sve bile neke kasabice i mali gradovi, kao gradska ljubavna pjesma. I nosi ime po ovoj riječi. Kasnije se rasprela na tematskom motivskom planu široko, pa postala i seoska i gradska i postala patriotska. Prepuna baja. Ona je opstala i samo zato što je Bosna i Hercegovina i u geofizičkom smislu i kao duhovno-kulturni pejzaž koloritna, široka, bogata, tako da sve znakovlje koje nalazimo sadržajno, smisaono u sevdalinkama, u različitim motivima i prilikama, sve je to univerzalno znakovlje koje govori o tome da je Bosna jedna, a da je sevdalinka naša pjesma najmilija. Sevdah je klasično stanje duha. Ništa drugo. Sevdalinka je bosansko-hercegovačka pjesma. Koja je nastala iz tog stanja duha. U stvari, Sevdah je nastao iz nekakve sevdalinke, a ja vam kažem, ne mora to biti, ljudi to sve vežu za pjesmu, to uopšte nije tačno, to može biti lijep pejzaž, to može biti lijepa djevojka. Lijepo druženje, shvatate. Ono kad vas neko sluša pa se umiri. Ja recimo padam u Sevdah kad vidim lijepu sliku. Ja recimo imam čak jako puno slika od, naravno, kopija Rembrandta. Pa kad gledate sliku i jedan mali detalj, ja se tako umirim, tako me to smiri. To je taj Sevdah, to je to stanje duha. U jednoj pjesmi Alipaša na Hercegovini u pitanju je Mara i Alipaš. Pa nadaleko bila, nadaleko ljubav je problemačna. Ona na Bišću, a on u svom Stocu, dole u Hercegovini. On njoj na kraju, ona Maro kaže, bi li pošla za me? A on njoj odgovara, ona njemu odgovara koliko ima kontekstualnih znakova u toj dva stiha da me prostiš, ne bih pošla za te. Da li oženiš, bi se otrovala. Mene je to takva visina književno-umjetnička i, kako bih kazao, pjesnička od jedne Mare koja je ušla u tu pjesmu. Pazite, to je šekspirijanski problem čak. Ljubim te, ljubim, Đaurko lijepa. Da prvo kažem, obzirom da je Mostar imao epitet jednog kulturnog grada, a naravno prije rata, to se ni slučajno danas ne može reći. Zato što je Mostar još uvijek podijeljen grad, i tako i kultura, i tako i sve. Ali generalno, kad pogledamo kulturu
uopšte ja sam razočaran do te mjere da kad se ovdje kultura spomene, to su vam neke folk zvijezdice i tako dalje. Sama činjenica da ako bi sad u Mostar doveli najveću pop rock zvijezdu, znači ili klasičara ili pop pjevača, rock pjevača, mogli bi sakupiti možda 20-30 hiljada ljudi, ali korida u Čeljanovićima ove godine će okupiti preko 250.000 ljudi. Evo vidite, nalazimo se u Dom kulture koji je jako dobro opremljen, u koje su uložena ogromna financijska sredstva. Ja sad ne znam iz kojeg razloga, ali jako je malo kulturnih dešavanja. Znači, ovdje skoro pa ih nema. Znači, imamo susrete pozorišta koji su tradicionalni susreti. Imamo još nekoliko manifestacija koje organizuje vlada Bačkog distrikta, ali evo, to je apsolutno nedovoljno, znači, za građane koji su željni toga, za mlade kojima to treba, evo, i u samom njihovom ličnom razvoju, mislim da bi moglo daleko bolje. Hoćete reći da sve te manifestacije koje ste naveli finansiraju se iz nekog budžeta i manje i više se ne odlučuju umjetnici, izvođači, nazovite kako hoćete doći u ovaj grad i raditi na karte, koncerte? Pa jako mali broj se ohrabri za taj potez. Mislim da je Divan Hana, evo, sa ovim svojim koncertom napravila jako veliki potez. To što vi radite sa muzikom, vi ste došli, vi ne bi smjeli da se začudite što u Banja Luci imate dobru publiku u stvari. Banja Luka se treba začuditi što je njoj strano, što je njoj sevdah strano, što je priča o sevdahu ili manifestacije o sevdahu su više vezane za muzičare i muziku koja dolazi van Banja Luke nego što je ima u Banja Luci. Ovo je grad Vlade Miloševića, čovjeka koji je uspio da praktično u svom naučnom radu, kao muzikolog, da sevdahu posveti jedno značajno vrijeme. Banja Luka je grad u kojem su nastale neke od najljepših sevdalinke. I zamislite sad, kad sve to znate, da se začudite što u Banja Luci punite koncert sa sevdalinkom. Ovdje tradicionalno postoji publika koja voli sevdah. I to je dobro. Mi sam trebamo gledati da taj krug se širi. A Divan Hana je uspjela da oživi to, da pokaže mladim ljudima da je to dio njih, da je dio nečega što njima pripada i dan danas. Da je nešto u čemu se trebaju prepoznati i komunicirati ono što osjećaju. I to se primijeti i kroz koncerte, i kroz nastupe, i kroz muziku koju kreira Divan Hana. Kako u Bosni i Hercegovini, jer definitivno nešto što trebamo približiti mladim ljudima Bosne i Hercegovine, ili je to njihova tradicija, tako i van prostora Bosne i Hercegovine kao nešto što predstavlja ultimativni pečat države Bosne i Hercegovine. Sevdah u Njemačkoj, ako govorimo ovdje u ovoj zemlji u kojoj mi već godinama živimo, je jako dobro zastupljen. I evo upravo sada i ovdje van granica Bosne i Hercegovine, odnosno ovdje u Njemačkoj, pokušavamo kroz različite oblike djelovanja, organizovanje koncerata, kroz njegovanje sevdalinke, kroz folklorne sekcije ili kroz horske sekcije, kroz kulturna udruženja, nastojimo i pokušavamo da očuvamo i održimo sevdalinku u životu.
mi živimo ovdje u jednom globalnom vremenu, u vremenu globalizacije, gdje se puno toga već mijenja automatski. Mi idemo automatski u nekom evropskom smjeru ili svjetskom smjeru. Ali ipak želimo da zadržimo jedan dobar dio naše kulture, naše tradicije. I evo i to je jedan dio mogućnosti da zadržimo, očuvamo Sevdalinku upravo kroz organizaciju ovih koncerata poput vaših, znači poput Ivahanin koncerata širom Europe, ali i kroz organizaciju i aktivno praćenje drugih izvođača Sevdalinke. Mi pokušavamo već 10 godina, svake godine imamo Sevdah na programu i pokušavamo da približimo Sevdah zapadnoj Evropi, Njemcima. I recimo, ja sam primijetila da u Beču, u Austriji, Sevdah već poznaju. Tamo imaju čak i grupe gdje oni zajedno pjevaju Sevdalinke. Čula sam također da u Holandiji ima hor holandske djece i omladine koji pjevaju Sevdah. Pravi Sevdah na bosanskom jeziku. Nama je trebalo 5 godina da mi stvorimo tu neku bazu ljudi. Sada imamo tu bazu i ti ljudi su stvarno žedni, gladni Sevdaha i svaki put napune, to nam u stvari govori, to nam često govori ljudi. I to je jedna anegdota da mi je jedna žena često pisala posle koncerata, kaže, posle 2-3 sedmice, posle koncerta napišem, samo da znate, baterije su još uvijek, kaže, na 100%. Kroz ove dane Balkana pokušavamo na razne načine da prikažemo Sevdah. Recimo, večeras imamo koncert Ivan Hane, ovdje u Karlov salu u Gastajgu. To je stvarno minhenski grad kulture, minhenski hram kulture, gdje jako poznati, najpoznatiji operski pjevači, najpoznatiji glumci i tako dalje dolaze ovdje i pjevaju. Dakle, nije na bilo kom mjestu, negdje u predgrađu, kako to naši dolaze i organiziraju, nego zaista ovdje u samom srcu Minhena prikazat ćemo našu Divanhanu, prikazat ćemo naš Sevdah na jedan novi način od mladih ljudi. Dakle, mi ne smijemo samo Sevdah Zaima Imamovića i Safeta Isovića. To mi nije cilj. Cilj mi je također da ti mladi ljudi koji ovdje odrastaju, da i oni vide da Sevdah može biti zaista isto tako kao hip-hop ili punk ili šta ja znam. Ja sam sigurna da u međuvremenu, sada u ovom vremenu, Sevdah ima jako velike šanse. Ne možemo reći da je to kao fado, da je prihvaćeno još uvijek. Prvo je bila prije 10 godina balkanska muzika, a sada lagano dolazi Sevdah. Dakle, sigurna sam ako se nađe kvalitetni mladi ljudi koji će biti uporni u tom Sevdahu, toj preradi i da uvijek uporno dane Balkana ponavljamo i donosimo novosti Sevdaha. Ovdje zapadna Evropa se strahovitom brzinom mijenja. Dolaze novi ljudi 16-17 godina. Mi moramo ići u korak s njima i ako zaista nađemo te ljude i ako mi ćemo doći na hit listu. Tak počinje. Na cijelu temu. A cijelu temu se ajde. Ajde. Svake noći, svakoga dana, svake noći, svakoga dana, slušam se da pjeva Ivan Hana, slušam se da pjeva Ivan Hana.
Bećarac je svojevrsna himna, oda svakodnevnom životu, svim mogućim emotivnim i drugim stanjima ljudi koji ovdje žive. Ona je, ta pjesma, taj čuveni dvostruki deseterac je na neki način tribina, javna tribina. Kroz njega se može reći i opjevati što god ti padne na pamet, a da se niko pritom ne smije naljutiti, nego ti može jedino vratiti Bećarca na sličan način. Slavonio, dok ti me traje, Slavonio, dok ti me traje, čuvat ćemo tvoje običaje, čuvat ćemo tvoje običaje. Slavonac koliko god izgleda ovako je drčan i ne znam, nije vezan za zemlju, za sve to skupa, on je u dubini duše izuzetno emotivan, senzibilan i pogađa ga sve ono što donosi Bećarac, a ovo što donosi Sevdah kroz svoju liriku, kroz toplinu koju ti stihovi donose i ta predivna melodija, naravno da u njemu stvara i nove emocije, nova stanja i nova proživljavanja svega toga i zato nije uopće čudo da ovdje u selima, pogotovo stari ljudi, znaju, barem svaki od njih zna najmanje 100-tinjak onih starih sevdalinki i to je ono što mene kao čovjeka od struke na neki način je uvijek fasciniralo i u druženju sa tim starim ljudima ovdje po slavonskim selima, pogotovo ovdje na Valpovštini, recimo, na primjer u Svatovima, kada se mlađarija raziđe i tako dalje, kada ostanu oni stari šmekeri, onda oni pred zoru, lijepo u tišini, žele otpjevati, ne znam ja, bilo koji od sevdalinki, poznati sevdalinki i uvijek me fasciniralo koliko ljudi toga ovdje znaju. Čini mi se da je sevdalinka deo opšte kulture sada na Balkanu i više je to stvar senzibiliteta. Gdje, kako, koji kraj, pa čak kako koje selo. Tako da ćete naći recimo i sela gdje se čuva neka, da kažemo, tvrda dinarska tradicija, ali ujedno imate i prelive ka mekanom pevanju na bas, pa i po samce pevaju žene pesme sevdalinke. Čak na bas pevaju, urede to stilski na svoj način. Tako da kad se kaže sevdalinka, naravno prva pomisao jeste, pomislimo, to je pesma najviše zastupljena u Bosni, ali mrdneš vamo, mrdneš onamo, svuda se peva, svako nekako na svoj način, sa svojim senzibilitetom, tako da to je neko opšte blago. I Sevdah nije nešto što je sad dato ili nametnuto. Generacije Podgoričana i Podgoričanki žive sa tom vrstom muzike. Ja nemam, lično ja, nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom. A sevdišem i volim te stvari. Ja volim podgorički sevdah, ukoliko želimo da ga malo dijelimo i cijepamo. Beogradska publika i publika u Srbiji generalno očigledno voli tu muziku. Kad dođete na koncert takve muzike, vi ćete prepoznati neke starije generacije, neki su ljudi izbegli iz Bosne, neki su došli mnogo pre nesretnih ratova, neki su ljudi tu muziku voleli 70-ih, 80-ih, pa dolaze, znači neke starije generacije, ali dolaze i mladi ljudi koji otkrivaju tako nešto kojima je Šaban Baramović ili Safet Isović ili Silvana pojam neke dobre muzike koju nisu doživjeli u nekoj možda sretnoj zemlji o kojoj se priča i možda oni vole neku drugu muziku, ali jednostavno čini mi se da mlade generacije danas mnogo više poštuju tu muziku koja je nekad izvođena i ljude koji izvode sevdalinke nego što je možda bilo u vreme moje generacije gdje je ta razdvojenost publike bila mnogo veća. To je ono najlepše, najplemenitije što je narod iznedrio. Nije čudo što nas narodne pesme toliko inspirišu, pokreću. Znaš, narodna pesma je bila zamena za sve. To ti je i roman, i internet, i Skype, i Twitter, znaš, i izlazak u kafić,
i šta god hoćeš. Sve je moralo da stane u tu pesmu. Ona opisuje sve te situacije u koje stvarno čovjek, ako nije bio biće od tih ljubavnih, i vanvremenske su. Samo moramo prevesti, ima li jada kad akšam pada, jel sad akšam ili onaj stižu poruke, ili ima li vajlesa ili nema vajlesa. Ja sam s jednim 80-godišnjakom na Mljetu pričao, rekao mi je, vozio je onako neki Renault bez tablica, sjećam se, i sjedli smo, pili bevandu. I on mi je rekao, znaš kako je ovdje jesen, kad pada kiša, kad je tmurno. Ja, kaže, skupljam tu maslinu, sam sam, niko ne živi sa mnom. Ne znam nekome skupljam tu maslinu. I onda mi je rekao, imam, kaže, u ovom autu par kaseta Sevdaha, sve se izlizalo, ne znam više ko pjeva. Kad god, kaže, kad mi je tako teško, ja ubacim tu kasetu i nekako mi bude odmah toplo. Znači, u toj svojoj tuzi, on nađe mjesto za neka muzika u njemu probudi još to malo života što mu je ostalo. Dakle, poveznica postoji, to je čista, ona najobičnija ljudska poveznica, jer i jedno i drugo, dakle, Bećarac i Sevdah pričaju onim najskrivenijim dubinama čovjekovog života. Znači imaju zajedničku dušu. Apsolutno zajednička duša i to velika, ona nekakva slavenska duša, nazovimo je tako. Ah, što ćemo ljubav kriti kad ja moram tvoja biti. Srce više nije moje, tebi dragi pripalo. Bend koji u tom trenutku kad smo se upoznali je imao samo nekoliko koncerata u Bosni, je polako razvijao svoju karijeru. Bend koji je spreman da sasluša kritiku, ideju. Ja sam neko ko onako u svom karakteru, verovatno sam kritičniji prema ljudima koje znam, jer imao sam iskustva sa drugim muzičarima koji, to što kažem, uzlete visoko i onda više ne prihvataju ni drugarski savjet, a kamoli i neku kritiku. A ovo je bilo jako dobro da ta kritika bude saslušana, prihvaćena ili ne prihvaćena, ali da se o tome razgovara i da se nastavlja. A sama ta saradnja se onda kretala dvosmerno. Vaše ideje i vaša upornost je bilo ono što uvek pomaže svakom ko se bavi tako nečim. I sad izlazite vi kao Divan Hana, tadašnja postava, izlazite u studio, svako ima svoj mikrofon, imate slušalice, a ja sam gore u režiji. Taj moment neću nikad zaboraviti kad počinje, mislim da si ti prvi put počeo da sviraš temu, da meni malo još uđe u uho. I kad su se meni još usta otvorile, rekao sam mislim, ovo je puno bolje nego što sam ja uopšte zamišljao da će biti. Tebi dušo Es hat ja viel Ähnlichkeit mit Fado letzten Endes, ne?
dadurch, dass es viel Gefühl, Melancholie und solche Dinge geht, denke ich. Es ist vielleicht noch nicht ganz so weit durch, wobei Fado ist ja auch, ich meine, Fado hörst du in Portugal. Versuch mal hier eine Fado-Bar zu finden, da wirst du lange suchen. Gibt es? Ich glaube nicht. Glaube auch nicht. Sicher nicht. Na, überhaupt in Deutschland, meine ich, gibt es nicht. Vielleicht eine. Und mit Sevda ist es natürlich auch so. Es ist in kultivierten Kreisen bekannt, würde ich schon sagen. Bei Insidern eben, aber allgemein vielleicht noch nicht ganz so weit durch weltweit wie Fado. Obwohl es, glaube ich, schon länger existiert. Ne? Fado gibt es seit, weiß ich nicht. Also Sevda gibt es seit 400, 500 Jahren oder so ungefähr. Und naja, da müsste man noch ein bisschen was dran tun. Was ihr ja im Begriff seid zu tun, dadurch, dass ihr das etwas moderner gestaltet. Ajde uporedimo sad to recimo sa onim fenomenom Buena Vista Social Cluba kad je to negdje buknulo i ili nekim recimo drugim muzičkim stilom kao salsa na primjer. To u jednom momentu je bilo hype, znači nešto novo, nešto što svi hoće kao da vide ili mnogi hoće da vide. I naravno to je jedan proces koji je uzeo 2 dekade, rekao bi skoro, dok se to negdje nije etabliralo u tom noćnom životu većih pa i manjih gradova. Ja mislim da je sad nakon te nekakvog filtriranja kulturološkog zauzelo svoju stabilnu poziciju u tom, kako se kaže, u toj sceni svjetske muzike, mada svaka muzika je svjetska na neki način, i ima svoju poziciju koja je, kako bih rekao, cool, znaš. Kad letite portugalskom aviokompanijom, ono što se u avionu pušta dok ide ovaj film od aviokompanije je upravo ta fado muzika, ta njihova tradicionalna muzika koja po meni je vrlo, tako da kažem, ima opet puno sličnosti sa ovim što vi radite. Tako da mislim da je sve u svemu Divan Hana na jako dobrom putu, ako nastavi ovako da radi dobro kao što radi do sada, da može steći veliki uspjeh i da može postati, dakle, planetarno, što se kaže, poznata. I prije svega mislim da opet Divan Hana kao Divan Hana možda i nije najbitnija u svemu tome, nego upravo ono što je najbitnije je da se kultura, koja je zaista neverovatna, a mi Bosanci, Balkanci, kakvi smo tvrdoglavi, nismo uopšte svjesni što imamo. Kultura naših zemalja, prije svega Bosne i Hercegovine, je na jako dobrom putu da bude planetarno poznata. Ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg, generell. Und da müssen wir gar nicht so viel dran ändern, in meiner Sichtweise. Naja gut, genauer kann ich das, ich habe euch jetzt schon länger nicht gehört. Ich kann es beurteilen nach dem Konzert, was wir jetzt gleich haben werden. Und dann natürlich werden wir uns zusammensetzen, wenn es um die nächste Produktion geht, Ende des Jahres wahrscheinlich. Okay. Aber generell finde ich, seid ihr auf einem sehr guten Weg. Ihr habt einen guten Mittelweg zwischen kommerziell im Sinne von accessibel, also zugänglich. Die Musik spricht die Menschen, auch die heutigen jungen Leute an. Was ja zum Beispiel bei Fado nicht unbedingt so ist. Ja. Und ja, ich finde, dass der Weg gut ist.
Ja sam se oduševljavao slušajući i gledajući te dvorane prepune mladih ljudi koji pjevaju zajedno s vama, ne samo s vama, nego i ostalim pjevačima sevdaha, onim tradicionalnim koji ovdje često gostuju. Ti mladi ljudi to sve znaju i izuzetno me se dojmilo što i vi kao mladi ljudi u bendu, u sastavu Divanhana, to njegujete s toliko topline i toliko snage, toliko iskrenosti, naravno kroz jedan malo noviji osuvremenjeni izraz, a s time ste se približili pogotovo tim mladim generacijama, a zanimljivo da u Valpovu, recimo na onom koncertu koji ste ovdje priredili, nezaboravnom koncertu, da mladi su pjevali, a stariji su mahom lili suze i pjevali istovremeno. Divanhana radi taj jedan fin zvuk koji, kako bi rekao, taj sevdah negdje prevodi malo na taj i upbeat, a i dajemo jednu drugu, kako bi rekao, jednu notu koja se i ovdje brže prima, da tako sad kažem. Dakle, ovdje mislim na zapadnu Evropu, da tako kažem. I onda zašto da ne? Meni je naravno uvijek zanimljivo u svoj klub, u stvari u svoju tu veče, pozvati ljude koji nekako recikliraju, ja svoje aktivnosti nazivam culture recycling, na neki način recikliraju i prave opet neki novi, stari zvuk. Otud, mislim da paše. Iskreno, sevdah je kao, ima neki slogan Duša Bosne. Međutim, ja sam rocker i ja mnogo više volim pravu neku drugu muziku, ali grupa Divanhana mi je učinila da sam ja stvarno zavolio sevdah, da sam zavolio taj način kako vi to izvodite. Tako da, nikad ti čak to nisam ni rekao. Meni djelujete nekako kao U2. Sevdalinka je ranije smatrana narodnjacima u toj podeli na popularnu ili zabavnu muziku i na narodnu muziku koja je godinama posle izvitoperana u nešto što je turbo folk ili još nešto gore. Tako da je posle tih tragičnih 90-ih godina došlo do toga da Sevdalinka polako se vraća, ali ne kroz te stare autore. Jednostavno, kao da su ti stari autori namerno zaboravljeni. Publika koja ih je volela i dalje, ali jednostavno nisu imali priliku da tako često nastupaju nigde i da razvijaju svoj kreativni domet. Možda jednostavno su prevazišli i prešli svoj kreativni zenit. I onda su ti neki mladi ljudi verovatno u Bosni shvatili da postoji neka tradicija koja je urbana i koja pripada toj muzici. Ne mogu svi svirati rock ili, ne daj Bože, u Bosni jazz, tek je u još gori situaciji nego bilo koja druga muzika. I mi kad smo napravili bend, mi smo bili, naše kritike publike su bile malte ne odvratne. Kakav je to sevdah, zar je to sevdah, zar oni mogu tako nešto da skrnave i tako dalje, dok jednostavno to ne postane neki muzički izražaj i pogotovo kad podajete vani, kad dobijete te kritike, vratite se, tad ste vi tek neko i nešto. Sad je to dobro, sad to odjednom... Sad je to, zašto je to tako, ja se nešto nisam bavio tim. Hvaliti se s tim da se ne mijenja nešto je katastrofa. To je, mogu se ne mijenjati samo neki eksponati, nešto što je od kamena, drveta, nešto što je neko izvajao, pa ćete vi oštetiti mijenjanjem. Ali sve što je ljudsko, shodno je promjenama. I mi trebamo tako posmatrati svijet, da se trebamo mijenjati. Prosto kao da se desila neka revolucija. Probudio se interes za nešto što je tradicionalno naše, što ne mora biti zakovano u prošlosti, nego nešto što se može tretirati i kreirati i u savremenom dobu kao izražaj. I ne samo sa Divanhanom, mi tu imamo definitivno muzičara poput Damira Imamovića, Mirjane Dunjanin koji pokušavaju svako na svoj način da ostave pečat i iskomuniciraju tu sevdalinku. Pokazali su da sevdalinka ima bezbroj mogućnosti da se prikaže, da se interpretira i da bude dio savremene kulture, ne isključivo nužno prošlosti. Zagoricom vodica, na vodici curica, bijelo mi
Jesi vidio sad o čemu sam ti ja govorio prije? Kako u vašem Sarajevu čovjek svira Besame mučo. Tako se isto i tamo može ovo raditi i prolazi jednako je vibe između ljudi koji to rade i slušaju i prolaze i vide. To je atrakcija. A šta mi se naravno još sviđa, sad pogotovo kako sam odrastao čovjek, da pronalazim i neke erotske teme, ne mislim samo u smislu da me to, kao odraslog muškarca, da mi se to sviđa, ali da sevdah u stvari je bio forma u kojoj su se prenosile razne priče koje su i suptilno prenošene. To je jedna pjesma s ovih strana. Rahić je gore negdje, Čelić, to je sjeveroistočna Bosna. To je klima posebna, voćke dobre, cure dobre, pjesme dobre, tradicije dobre, kazani dobri, rakija, šamluci dobri, sokaci lijepi, kuće lijepe. I iz te prošlosti ima jedna čiji je naslov to ja pošeta Hano, ja pošeta dušo, ja pošeta ime moje Rahićkim sokakom. Video ovih hipokorističnih dodataka, čuj Hano. To je jedan dodatak u pjesmama, sevdalinkama i Lamanono i tako. Hano, dušo i ime moje je čudo na čudima, to se zalijepi za ime čovjeka i on ga nosi čitav život i on njoj tepa ime moje Rahićkim sokakom. Sve djevojke Hano, sve djevojke dušo, sve djevojke ime moje Pendžer zatvorila. Samo moja Hano, samo moja dušo, samo moja ime moje Pendžer otvorila. Ja joj dajem Hano i tako dalje, ali šta joj daje? Došao pod Pendžer, otvoren Pendžer, djevojke na Pendžer, on njoj daje jednu zerdeliju. Morat ćemo pojasniti to zerdeliju. To je tek zaruđela, tek počela da rumeni džanarka, od koje su 5-6 čak i rakija za neke. A kaže, ovaj distih koji slijedi, koji je poenta pjesme, koji je sjajna poezija, koji je jedna suptilna erotika, nevjerovatna, pristojna erotika, ali kao metafora nešto što nagovještava, nije smio momak da kaže ili tvorac pjesme najotvoreniji, ona meni šta daje, ona meni Hano, ona meni dušo, ona meni ime moje, dvije iz Njedara. Se cvijeće rosom kititi, stade se bi se zlatom nizati, stade se srma srmom srmiti, stadoše momci
nositi. U jednom momentu se pretvorilo da je politički Sevdah politička pjesma, da Sevdah isključivo ima veze sa Sarajevom, to je strašno. To je strašno. I kada gledamo ko su ti kompozitori, pjevači Sevdalinke, vidjet ćemo da je tu zaista, moram tu jadnu riječ reći, multietnički sastav te reprezentacije Sevdaha ovih prostora. I mislim da je to u stvari nešto što ne može niko negirati. I ne možete vi to zaustaviti u nekoj 95. Evo sad ćete naći 1000 nekakvih spomenika od konjica, evo imaju podveližu pa vamo tamo. To je hrvatsko, to je srpsko, to je vamo tamo, ali Sevdah nam čini mi se ne može oteti niko. Tu Sevdalinku. To je bosansko-hercegovačka pjesma. Nju niti je pravio ni Bantu Crnac, niti je Francuz, nego mi, narodi BiH. Ja mislim da je Sevdah ipak svi u nas, manje više, to pokazuje stanje na terenu. Tako svojatanje ili tako nešto je odraz današnje, kako se to kaže, dnevne politike, što je jedno veliko zlo da se tako nešto miješa. Svirali smo ja i Đusi Sevdalinke i u Beogradu, prekjuče i u Novom Sadu. Svi su se derali, čudna jada od Mostara grada i lijepili su mostarski dućani i sve to. Svi, naravno da veže. Zaista taj neki miks ljudi koji se ovdje dešava. Naravno, negdje, da kažem, dominiraju Bosanci, ali zaista je izmiješano, pošto ih ja mnogo i poznajem, dakle, i Njemci, Italijani i sa naših prostora balkanskih raznih ljudi. I mislim, to ćemo najbolje i vidjeti večeras ovdje u klubu, kako taj zvuk spaja ljude i kako se stvara ta neka aura finog, lijepog raspoloženja i na neki način širi tu poruku miline. Sevdah će trajati, povezivati ljude, jer je to ta emocija. Emocija je to što nas sve veže, jel zar ne? Ja ću uvijek biti na toj strani, na strani emocije. Tako da su ti neki mladi ili manje mladi ljudi došli u situaciju da polako se predstavljaju van Bosne i čini mi se da su mnogo pre postali poznati u Beogradu ili u Zagrebu ili u Ljubljani nego kod kuće. Sve to osjetili su ljudi koji su mudro shvatili da treba kroz pomirenje i celu političku priču predstaviti nešto što vredi. Tako da su izvođači Sevdaha bili deo Dana Sarajeva u Beogradu, pa je bila Noć Sevdalinke u Sava centru. Sve to ozbiljno već tada je bilo spektakularno kad vi dođete 2010. na koncert, bude prepun Sava centar. Tu sad izvođači nisu svi izvođači Sevdalinke originalno, ali pevaju Sevdalinke ljudi i to bude odlično prihvaćeno. Svaka umetnost, svaka tradicija, svaka kultura pametne i dobre povezuje, a zle i budale razjedinjava. Zavisi šta ko od toga hoće. Ja mislim da tebe i mene povezuje. Možemo i da probamo odmah. Može, zašto ne? Evo ovu rumene ružu. Tako da je Sevdalinka stvarno nešto kako ona živa, ona ne može čovjek upati. Stalno je tu i stalno se oblikuje prema situaciji. Kad se ti voziš autom, nikad nećeš, kad si s 5 ljudi u autu, pusti Sevdah. Jer to automatski si začute. A kad pustiš neku drugu muziku, ono svi pričaju, slušaju tu muziku usput, znaš. U Sevdah odčutiš. Joj, što je lepo kad ja imam tremu. Nadar tebi. Sevdah je nekakva vesela tuga na neki način, koju mi koji smo odozdo, Bosanci ponajprije, znamo uživati u tome. Sevdah je za mene sve najljepše što se može skupiti u muzici na jednom mjestu. Ja bih to mogao nazvati Sevdah. Für mich ist es wichtig, dass Musik schwer auszudrücken. Ich mache es mal einfach, dass Musik ein Herz hat, eine Seele, ein Gefühl ausdrückt oder überhaupt etwas ausdrücken will. Za mene Sevdalinka biće ovog prostora i biće naroda koji žive i koji je vole. Tebe ako cura ostavi, ti plačeš jednako i onaj crnac i ti ovdje. Sevdah o tome i pjeva.
ko što i onaj bluzer pjeva o tome, to ti je to. Bluz na bosanski način, to je to. Šta ćeš sad? Šta je pjesma nego da opjevaš muke svoje? Ovdje u Beogradu, Sarajevo, svi smatraju nekim magičnim mestom koje kad dođeš, sve ti se otvara od ćevapa, od divnih, dragih ljudi. Kad ostaneš posle par dana, onda vidiš da i ti ljudi imaju ogromne probleme kao i mi ovdje. Ali očigledno ovaj svet je suviše mali da bismo mi sad razmišljali tako uzano. Lepo je biti živjeti u Jugoslaviji, ali ajmo da svet je naše mesto. Momče tužno plače,